terus endah laik nyekem sakode ibu remes laik kode manapun mutuah tawak anu remes yang pensida ibu-ibu masih dengan tawak hamu remes ibu-ibu tiang pelunggum sami nendek sempat tak ulak dengan tawak engan wah kembali jok anak ko ya janta tiang pelunggum nyeket kodek lai wantan dengan tawak remes para jamaah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selaput pelunggum sami tekican sehat, mudah-mudahan tekican umur sak bil umur sak barakah, rezeki sak barakah, bijajari sak soleh dan solehah. Mudah-mudahan tenasipan gawe ibadah haji maupun umrah, bilang tahun berziarah hojok makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarai Madinah, amin ya rabbal. Dan selaput dengan tawat nina mama sajulu ninggal dunia, mudah-mudahan kubur menjadi taman-taman syurga, diluaskan kuburnya oleh Allah, diberikan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang sudah meninggal dunia termasuk almarhum al-maghfur lahu yarham Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Alwi, mudah-mudahan tekican diangkat derajatnya oleh Allah, mudah-mudahan masuk surga bila hisab wal azab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ihdinas siratal mustaqim. Nggih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan Luqmanul Hakim. Nabi bahasan Luqmanul Hakim kepada putranya, qala Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, likulli insanin baitani, sesungguhnya setiap manusia seno baitani mempunyai dua rumah. Setiap manusia no berdua dua balik. Setiap manusia ada dua balik. Nggih, baitun syahidun wa baitun ghaibun. Jarin bahasan beliau, wahai anakku, putraku, bahasan Luqmanul Hakim. Ya bunayya, nggih, ya bunayya ini dengan Arab, menpuh anak, ya bunayya. Mensida apa nem? Ya anakku, ya bunayya. Mau tempuh amak aja bahasa Arab apa pun enta. Buya nem. Abi. Abi nabuk dia bapak. Abuka bapakmu, abi bapakku. Abi abuk. Abuka bapakmu. Apa bahasa Arab mengkakek jangan papu? Hah? Jaddak. 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 Jaddatak nggih kakek perempuanmu. Nggih jaddak. Jaddun kakek, jadah ajadah jadah. Nggih. Ya bunayya, wahai anakku, bahasa Luqmanul Hakim, likulli insanin, di setiap likulli, setiap manusia, insan baitani, mempunyai dua rumah. Manusia itu ada dua balik. Setiap manusia berdua balik. Baitun syahidun, pertama balik sak tahu serius si mangkin si pelunggum sami. Yu syahid unin teparan, balik sak tahu serius nilai dunia. Wa baitun ghaib, arak balik sandet telek tiang pelunggum sami det serius lagu ya arak. Ya serius mut ya arak lagu det serius. Det serius lagu ya arak. Yara lagu dia serius lagu dia arak mana? Nggih, arak balik satu serius, arak balik sandet serius. Apa bahasan beliau? Fala yulhiyannaka baitukal hadirul ladzi fihi umruka qalilun an baitukal ghaibul ladzi umruka fihi tawil. No, ya bahasan beliau je kana. Kamu tahu kena no?
Anak bahasan beliau balin manusia ada dua, ada sak nyata dia tara sandik nyata. Balik sak nyata nu salit dunia samakin mut saksian mut serio. Ada balik sandik saksian saran kubur. Nggih balik niki aran masih yang pendengan baca talqin apa ni? Nggih al-ana qad sirta fi atbaqit tara wa baina asakiril mauta. Bahwasanya setui jatin tiang pelunggum sami apabila tuah meninggal dunia tutuk engkah tak tahu no balik salik dunia seno. Mungkin tiang pelunggum sami al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sedangkan kubur adalah awal daripada balik salik akhirat. Fa in nggih faman naja minhu fama ba'dahu aisaru. Saya selamat dari siksa kubur. Saya tahu jawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur. Saya selamat tiang pelunggu milih siksa kubur. Fama ba'dahu aisaru. Maka lemak situasi jalur kiamat muraan ya tahu jawab. Lagu tiang pelunggu faman lam yanju minhu. Agu amun kubur doang dia tahu jawab pertanyaan mungkar nakir. Fama ba'dahu asyad. Lemak lebih-lebih jalur kiamat lebih pedih, lebih keras malik lantaran dek tiada ketuan si malaikat langsung Allah Ta'ala ketuan. Harap ira ketuan dalam kubur 6. Harap ira ketuan jalur kiamat 4. Ulang, apira ketuan tu kubur 6. Beya marabuka saya Tuhan. Wa man nabiyuka saya nabim. Wa madinuka apa agama. Wa ma kiblatuka apa kiblat. Wa ma imamuka apa imam. Wa man ikhwanuka saya semeton. Waktu tu artinya pira jari. Wa apa 6 ya. Marabbuka wa man nabiyuka wa 2. Wa ma dinuka apa agama 3. Wa ma kiblatuka kiblat. Wa ma imamuka Quran. Nggih wa man ikhwanuka saya semeton. Jadi 6 pertanyaan dalam kubur. Lemak juluk kiamat 4 ketua. An umrihi fi ma fanah umur apa tam kadu. Hai ketua antanu Allah Taala langsung. An umrihi sekian mukbe umur apa tam kadu nuam kadu lu ngaji. Nde uni. Muktilik doang batur kalau ngaji lagu momot mecu BTP uni. Wa an jismihi fi ma ablah. Nggih terus kedua. Nggih tentang jasad awak sehat niki apa tam kadu sehat. Wa an ilmihi ma amila bihi ilmu apa wah mamalan atun de. Wa an malihi keempat apa harta benda teketuan min ainak tasabahu wa piya mampakahu be tam mau de apa tam kadu lain le dunia. Nah nikilah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahasan Luqmanul Hakim. Setui jatin balin manusia seno ada 2. Sa penggita dan sandik penggita. Lagu sandik penggita nu masih anu nyata. Lemak amutuah meninggal dunia petahun bahawa kubur seno jadi balit. Nah mu ia bahasan beliau fala tulhiyannaka baitukal hadirul ladzi fi. Wahai anakku, janganlah kamu biarkan rumah yang ada di dunia ini melalaikanmu dari rumah yang ada di akhirat. Nenden balim sak nyata makin ye sim lale elek balim sak ndek nyata yaitu alam barzakh. Nendek lale lek balim satu akhirat. Dakam sa pesolah balim lek dunia lagu nendek lupa pesolah balim tu akhirat. Engan makin niki mun balik dunia jak nyantar entat tiang pelungguh perhatian. Demen kotor sekedik memsapu. Nggih mumpel. Dan bau tiang pelungguh mata corek-corek si anak bayi, mut silik, mut pepek papek. Yen tak begitu aku kena. Nade biana kan coret-coret nade en baik. Untung narak dengan nyoret-nyoret.
Mu kembali balik mut sayangan. Nagi bania tepuk anak kata. Amun nak seda-seda apa-apa. Kamu uning kena bayin tumben hal itu. Kanci inaan. Kamu meliti jauh arak doang tumpah pampang ni. Syukur arak bayin telitu ibu-ibu. Syukur narak bayin tanah kata. Tumpah apa-apa. Dengar ambil kemalayan tertumpah apa-apa si anak bayin nagudin berdua anak. Betul none. Betul. Iya kena. Syukur ambil tertumpahan apa-apa. Syukur pepek kana. Syukur baik. Arak nak dengar di bangku ibu-ibu meni ibu. Montelik dengan hampuk-hampuk anak ni bangku li kena mano. Deket tang kena mano. Kain kempe pepek anak kenu ni. Kadi aku berde anak bayu ni jak. Adik en bayi apa-apa ketumpah adik ni dengan bangku. Angka iya julu angka sida no kena. Kasida no kena habdi anak. Ia pikir no dengan habangkul hande berde anak kena. Mande kan dia berde bayi anak ku berembe te kasusah ka. Hande ka mati lemak dinarat dengan ale tu bayak kubur ka menonit mikir. Mubalin mun sayangan, demen berduru mun pepek anak kan. Demen tumpah jembung piring mun tempelek mun pepek kan. Nende mau tetu noh makin ja mun balik telet dunia dan bau kotor mut pen dan bau tiang pulunggum sami jendelet kotor mutelapan apaan hande arak berdoin mut belian dia cukup isi kipas borar mut belian nasi arak kadu asi tu balin arak ai lama yak beli aku ja. Lagu ni masalah balik nanti apa memperasik. Amun tu no ja den bau berasi tu no ja nggih. Asi alami tu bangkat elek. Berasi ibu-ibu makin. Demet tiang pulunggum sami telek kelambun balik niki kotor mersalinan. Kasur tiang pulunggum sami ara apa nemat spray apa ra. Separain kotor semut salin dan sarung galang tiang pulunggum sami kotor mut salin nu perhatian balin kembang-kembang mut sirah lagu coba tiang pulunggum sami lalin telik balik tersatu dalam kubur ia bahasan beliau para jamaah padahal bahasan beliau bahwasanya fala yulhinna fala yulhiyannaka baitukal hadir alladhi fihi umruka qalil. Bahasan beliau balik masa elek dunia sak seolah ia doang memperhatian ia tahu mak sebendak qalilah sebendak mak momoto bahasan beliau nendek ia sebab miak lali elek balik satu kubur makin iki enggak amut perhatian balik elek dunia doang. Adik be kotor-kotor aku je. Imam tahu tu dalam balik kenapa sama aku terlelai balik ke tu. Mu ini lalu semakin utama apa hande tolong komak jak itu. Tu dalam mu kaden baik. Mesa aku di Bali barang meno. Tu dalam lintama komak tu mungkin ada serius nara buat aneh dah. Meni wantan kan balik ke tu bawa no. Meni wantanan mata pelangan tamu begeliu adik enulan bawa kelangan pupa dah saduk baik nah huning ka masih solahan balik ke dunia mau berembile mak kubur ke dia mau mikir barak mano si dekat tua-tua ayat pikiran ibu-ibu aneh adik baik selangek-langek balik telit dunia dia tak daik balik lemak tu dalam kubur berembik kesusah berembik kesempit berembik kepatangan kamu harap amal ibadah wahande nara asa kacom dan beramal ibadah mau dosa yang terluik lagu nggih apa ayat sombong lalu oleh dunia ni angkara boya ke HP bu subhanallah
Ndek janu ndek nara gambar-gambara. Lagu ilustrasi gunin tepara. Ilustrasi no apa aran ilustrasi no sas pejari? Ilustrasi no gambara. Dem tanaran ilustrasi ya apa? Ilustrasi gambar. Ele nanu kena kelet masih kode menu kan? Kode anu julu elit ngumang julu mau belonten lampa pelai malik bongkok malik tulak jok barak bengan malik engan mau tuah toa arak masa tiang pelunggum sami barat tiangnya nyekek kelik atas wah tawak makin lagu elek samping tiang pelunggum sami dia narak kurang ke barat makin julu secara kesehatan alhamdulillah lagu lemak tiang pelungguh yang narak masen malik ya tulak jok barak kanak kodek malik sila julu lah ya ketua nyeke masih kodek arak gegem arak gegem lah pira narak gegem wam sabeli lemak memuat toa arak gegem dia narak belai tulak wah barantam sama si kodek ya ampun arak masa lemak pelunggum sami ya tulak jadi karena kodek secara tiang pelungguh gigin telaik denara lemak mutuah toang kanara gigin ya ampun namun kelur tolang komak mau baru engkah pasang gigi den tahun beda tolang komak kaca gigin mun belat pokok harap unin cerita naik dengan tetanjai si menantu kanduk tolang koma paran diri ente pololok si menantu mentok narak gigi kunin mentoan mu kayisin pekang dok koma angga amu nanu demen dengan menantu enjak kanduk koma engan sani pul gigi dengan lagunden ha perhatian mun toa anu ja bubur sum be apa ibu enggak pernah motoah toa aja bubur sum kanca pendana bubur tapi apa kono no apa anda polak iya jadi teging no jadi teging motoah toa anu jadi teging punti batu punti mau toa Jawa jari tegi punti batu punti susu sun ya wa bau tamen kembali jok kanak kode yele ilustrasi niki gambaran-gambaran tetun doang niki kode laek tiang pelungguh bukan kurangan tak tahu ngerao nggih tikam kode no laek dem apa jo ning anak ni laek terperhatian itu tak angkam ngerawal lagi dan tahu sebut tarok nggih apa ni lo ni arak baik tu jago ibu-ibu kemben ada malalu sakilan nyekan masih kodek kedeman jora mensuruh kana kan den tahu sebut mensuruh sebut iya aneh bembek aneh ama mapu ni kana mahal lain ni suruh kana nggih coba ane kena dalang kedelit tekala sepu uning kena dengar den tahu kana nah lemak mutuah toa masih kembali barat entat sakanak malik dan ini tahu sebut seolah unim sebut gigi muandiara iya mau marah kanak tangguru dia bercerita baca malam-malam kan ina ama ingat si dewa toa apa ni pacu pete jari sangonela uni anden tau kena rokno dengar coba aneh amun sangon terak mun dek tahu sebut ro apa ni pacu pete jari sangonela amun sangonela arok dengan anden tau kena sangonera sangon
Tersinggung dengan sabau maku. Setan anak tiang kan ni. Sangon elak ya nuni lagu den tahu kena rok no. Lemak mutuah toak mano no sot dem tersebut. Sot dem tersebut mutuah toak. Gua angkat tahu. Mau terus endah laik nyikem sakode ibu remes laik kode. Manapun mutuah toak no. Remes. Yang penside ibu-ibu masih dengan toak. Hamu remes ibu-ibu tiang pelunggum sami nendek sempat tak ulak dengan toat engan wah kembali jok anak ko ya janta tiang pelunggum nyeket kodek lai wantan dengan toat remes para jamaah angkara niki subhanallah nangis kisi ni ibu-ibu harap video pendek ele HP mugbuye nggih harap video pendek mugbuye ele HP kanak niki tukul kanca amaan watoa amaan toa terus sedia nama anu berketua nyok ama anak berketua nyok ama makanak ni kan dakan hatlawang ngeraos nggih ye ai munamaan lawang ngeraos aja HP dah wong kede mau terus tiba-tiba hele julun satu ko laman kanca anak nu anak tegal HP memelet lah ama ni anak ni amaan ngeraos kanca anak ke mano mahir napu ni na anu amaan beketuan jok anak kan mak uni anu anak kunin apa reno uni namaan apa nu kesolah ibu kewo ke pekedit hele julu narak nyeluntuk kedit lagu sedia nama anu pura-pura mun taon si ama anu hele julu no kedit ye teri ye entun ele anu manga ele pupan meni uni nanon ama anjok anak kan anak apa nu aneh uni kedit apa iwo kewok uni mau sekali begita anak ngusin moko tegal HP bay kedit ama uni mau malik kan tegal HP apa no anak kena le julu kena nak le julu menono anu kakan pupa anu kakan apa nemu kakan no ibu kewo apa kadet tu ni kadet ama kadet malik kan berketua sedia hama ni kadet tu ni sili ke ama kakuam beketua sirip toa uni kuap ngerau mahir nangis kaya amaan hata semprak semprik isi anak mahir para jamaah yang dimuliakan Allah mutamen kiamat ni ibu mutamen kiamat juk dalam balik memperituk ke bait ke foto anak nyekan masih kode semprakan baru no saya ini aku dia mau terus para jamaah sadawek yang hormati dan muliakan nangis sama anak isi satu sempra mau merasa bersalah lah anak ke ibu-ibu nilai amak mau maaf ama untuk sempra kan pasti kekuat ngeraos kuat beketua anu terus apa ni nama anak kamu lah ke masih kode anak kereme sama anak beketua lagu demem tahu ngeraos doang anak kecemok dem baru sogoloni tahu naran ngeraos sana cemoh dengan toa dengan suara anak sabaru sogol keremesen padahal tiang pelunggum nyeket masih kode padahal luah ketuanan baru malik ke beketua sampai apa bembek sampai aran anak sampai aran anu anak mun bembek nu jo kode apa aran anu malik kunet beketuan sampai anak sampai aran anu soalan nanti meno ni tiang pelungguh terduluran si dengan toa dia tuah tersemprak
Cemus dengan toak demit remes ngerau. Apa ni? Anak aku ceket ngerau sana kendih. You ni bangga bahkan dengan toak tejok dengan lain. No anak aku kepentes ngerau. Mau kambing demit dengan toak tiang pelungguh meremeh jak kremes semua ni kerana dengan toak. Kambing. Ha? Kambing. Nah nikilah para jemaah yang penting pelunggum sami sajari anak nyocok ketlemak mutawak tekena remes lantaran itu pun